Ndabasuje kandi nongeye kubifuriza ikaze mwese badahwema kutwereka yuko mudukurikirana 5 kwa 5 kuri Taratibu Word. Ngende Emmanuel Rakarama rero mba mbazaniye update ziba ziri kubicishikana cyane mu binyamakuru nka Reuters, NC, Mwakilishi, Eastern Region Voice, Washington Post, Time Magazine n'izindi. Ni inkuru rero yayo iri kuvugwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya. Wari mu bayoboye imyigaragambyo arashaka kuzahatana na Ruto mu matora ya perezida. Mu Rwanashyaka akaba n'umwe mu mirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, akaba n'umunyamakuru w'umuco wo kwamagana akarengane, Boniface Mwangi yatangaje ko aziyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu matora ya 2027 muri Kenya. Mwangi wamamaye cyane kubera kuyobora imyigaragambyo ikomeye y'urubyiruko n'abandi baturage bashinjaga ubutegetsi bwa perezida William Ruto kuba bwarabazambije ubukungu no kongera ruswa. Yavuze ko igihe kigeze ngo abaturage bafate igihugu mu biganza byabo. Mu ijambo rye i Nairobi kuwa 27 Kanama 2025 yagize ati: Kenya ni yacu twese, ntabwo ari y'abanyamaboko cyangwa abaherwe. Igihe cyo guhindura amateka kirageze. Uyu mugabo amaze imyaka irenga 10 azwi nk'umwe mu bashyira imbaraga mu guharanira impinduka mu gihugu. Yagiye atunganya ibikorwa byo kwamagana ubukungu bwifashe nabi, imiyoborere idahwitse ndetse n'imisoro ikabije yagiye itegekwa n'ubutegetsi. Mu bihe by'imyigaragambyo iheruka, Mwangi ubwe yakomerekeyemo, ariko akomeza kugaragaza ko atazahagarika intambara yo gusaba impinduka. Ku bagiye kwinjira mu rugamba rwa politike mu buryo bweruye, bigaragaza ko atifuza gusa kuba ijwi ry'abigaragambya, ahubwo ko ashaka kuba umwe mu bafata ibyemezo ku rwego rwo hejuru. Ariko imbogamizi ni nyinshi, kuko kugira ngo azemererwe guhatana agomba kubanza gutsinda ibibazo by'amategeko n'ibisabwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe amatora IEBC. Uretse Mwangi, hari n'abandi batavuga rumwe na Ruto bamaze gutangaza ko bazahatana. Muri bo harimo Martha Karua wigeze kuba minisitiri w'ubutabera, watangaje ko yifuza kuba perezida muri 2027, akavuga ko nta mwanya w'umwungirije azongera kwemera. Nanone hari ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rizwi nka United Opposition, ririmo abanyapolitike nka Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua, riharanira kunga ubumwe mu kurwanya Ruto binyuze mu nzira za politike, imyigaragambyo ndetse n'andi mahitamo atandukanye. Amatora rero ya 2027 azaba ashyushye, aho Ruto ashaka kongera kwiyamamaza, mu gihe abatavuga rumwe nawe barimo gukoresha ingufu zose ngo bagire uwo bahuriza hamwe ubushobozi kumutsinda. Mwangi ufatwa nk'ijwi ry'urubyiruko n'abifuza impinduka ashobora kuba umwe mu bashya batanga isura nshya mu rugamba rwa politiki y'iki gihugu cya Afurika y'Iburasirazuba. Mbashimira kuba mwadukurikiranye, ndetse abakanze subscribe nyamuneka ndabashimiye, ndetse n'abatari mwayikanda, tugakomeza tukaryoherwa n'izi Taratibu updates mba nkugezaho 5 kwa 5. Ngende Emmanuel Rakarama, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.